ما بخير شارما. مرحبا ملتي ما مرحبا انبازين ريانبازين. شما سنيني رندي وشي سلامتي. شما ما برسين ما حولي رندي سلامتي وشي قاني شما وازيني سني آسانو رندو انبازين ما اورو واشتي يو بروغرام بيا رونري يو بروغرام ما بحث کارو خبات خو کارو خبات ولات تبتده ما جیینی ما سر ما باجی که وضعیت نی ولات ده سیاست نی ولات ده واته خو واجره واته خو واجنه واته خو به واته خو واته کس مواجنه واته شما تمتم سربست بو تمتم قرند بو آزاد بو واته شما سنی را بیارنو سنی شنو بنا هول نه بنا هول هوله هولا رنده سهرچی وراشته همای رندیو وراشته شماز رنده بو ایشالله زازادای تو خیرامه سنین رنده کیفی تو رندو تو وشی سنی آسنو ونگینو ونگ program قیل بینی نشید بکنه program قیل بینی نشید بکنه انبازه اکا هم سرور me Hüseyin Özdağızyanı mapya واشتی یو program رونره ما جو بنه بحث ولاد بکر بحث خبات بکر بحث کار بکر کار سنی شنو شما سنی بیننه سنی آسنو فان بنو زونمه انبازه کی تماشا کنه سیر کنه فان بنو program قیل بینه نشیر بکنه ولا کرن انبازان خو و بیر program تماشا بکره رند بنو بجوینه به زون خو کار و خبات به زون خو بکرنه او وقت هرچی بنو رند اگر تینا ما کار و خبات به زون شار بکرسه زون شار zaten hakim bu her cade ne her cade hakim bu yo vaşte ma estoki ma vazene zone xure serbestiye biare no semeda ma karu xabati zone xuken ku serbestiye biro seva zone ma o vaxt ma gerek zone xwe qise bikir tim şar lemi mekire şikayet mekire vane ya eger ki ma tim lemi xwe şar bikire nebeno şar vaco ki ka tu çand zone xwe nusene wanene qise kene ku dawe zone kene İniniyor anbazı. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhabalar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün dedik bir program açalım. Biraz ülkenin içinde olduğu sorunlarımızı tartışalım. Faaliyetlerimizi aktaralım. Biraz sonra eş başkanım Sayın Hüseyin Özdağ'la gelecek. Birlikte bir program yürütelim diyorum. Girişte ne söyledim? Anlamayan arkadaşlar için anlatayım. Dedim ki biz madem ki aynı zamanda bu ülkenin demokrasisi için çalışırken, gece gündüz emek verirken, faaliyet yürütürken bir de dilimizin faaliyetini yürütelim. Onun için bu dilden konuşalım. Yazalım, çizelim, okuyalım ki hakikaten samimiyetimizi gösterelim. Kaybolmakta olan bir dilin savunuculuğunu yapıyorsak önce o dilde gerçekten samimi olmamız lazım. O sebeple takip edenler bilir. Biz bütün faaliyetlerimizde aynı zamanda dilimizin faaliyetini yürütüyoruz arkadaşlar. Evet, biraz bir güzel parça açayım. Ondan sonra biraz kendi dilimizden bir müzik dinleyelim arkadaşlar.
Vengeno veng. Program ne şirket? Amna no gevro var na var made var made var na kemer osyade